luwih pisan iyaning prade tuturang kewentenan genahe punika nenten sandang malih panjangan riantukan kelintang luwih pisan doyan nyane ening gati napi malih yen waspadayang punika toyan pancorane ketekaning punika toyan telagone kelintang ning melilang mirip-mirip bang titiang dados memeke rike ring telagone mesambahan makritisan dong Dewa Ratu Agung yeh telagone punika sane mecebur ke tengahing telagone dong Dewa Ratu nyurambia makritisan rike ring batune maswaro waluyo mani dening punika ceburan toyan pancorane nepen batu sane wenten beten pancorane mepuara raris suara nyane waluyo mane kapirengan yan cerita yang kata malih inggih wantah sekadia sapunika yen pradene satwayang yen tuturang raris kewentenan luwih telagone mejanten sampun enten jetlah-telah ya riantukan mekatah punika yen prade satwayang kaluwihan tamani ditu yen carce yen sambatang seko besik raris keluwihan tetamanane irike mejanten sampun mekatah pisan panjang yen prade satwayang asinganake ngantenan mapa wiwit sangkaning keluwihan telagone kebecikan tetamanane mawasana sekancan sane ngantenan sekatahing punika sane nyundukan sami pado ngulanguni sire jesane nyundukan keluwihan tetamanane punika mejanten sampun kedudut kayunane
riantukan tetamanan punika dahating luweh dahating ngangobin pisan. Raris ditu inggih ne mangkin cat jagilan turang titiang antuk nyaritayang iri ke raris ngelantur Hirajo palo merarian jeg teko makledag nyet ipun irajo palo pacang mereren merarian ri kering tetamanane sane luweh ring telago sane becik asri kawentenane hidup penyanyi liang pisan dan pendah waluyaning otonin asa punika anake ngeraosang tuh waluya kasiratin antuk tirte sanjiwanine dahating lege pai depanipun raja pale ngantonang temane asri yaning sane dados jalaran legetan kadi-kadi wantah mawit sangkaning iraja pale ngewaspadaya wenten tetamanan sane kelintang becik asri pisan ditu mana agat tegang raga reh rumase kelintang kenyelipun iraja pale mangkin mapi kayo nipun jagi mereren neg tegang bayun nyane irike ring batan kayu ni mangkin nuli ijo iraja pale ne mangkin nyajagin wenten punyan kayu gede sane katuju oleh ipun punyan tiga ron keadanin yan buat punyan kayune ane katuju oleh iraja pale wantah madan punyan kayu tiga ron boyo wenten lian ring sisen lagone mungkul naler punyan kayu tiga rone punike wantah wenten ring sisin telagone ngungkul
carang-carang ipune nurambiah ngungkulin telagone punika. iri kodani menegat Gelisin antuk nyatwayang di subane irajo palo neked di beten punyan kayu tigarone ditujag mepangsegan negak ipun irajo palo katlek tekang mako sami weh Dewa Ratu Agung ken je buku anak kapah ke sisi bengong rajo palo nyerere kemo nyerere mai sekancan isin telagone teko mekejang kewaspadaya ngantuk irajo palo bersih kesayan-sayan angobai depan rajo palo nelek tekang tetamanane sane bedaging telago resik turmaning luweh pisan sehenani daging taman sayan angob ke Daud idap nyane rajo palo mawit saking sekancanan sane wenten ring klagone punika jag luweh maka saminya ngebatan kayune mangkin nuli gelis ne mangkin irajo pale nyajagin punyan kayu lamun ada salah ulangi jadi bin ulang ngandang nah ulang nah itu santo ya sing to kayu mangkin kan itu kayu ni mangkin punyan tigaron boleh cicip leh nek kita nek malu na uli di bo di pelisan adit jemaah uli itu jani anu bu bakat bana jemaah uli itu jani amun ada suara ni busan tuh punyan tigaron kadani nak kemau benar laku tuh oh jumunin sekan aja jani nyana busan kan dah dipotong tuh jumunin jemaah jani sekan lu jani nah ni boleh anek di oh jemaah subuh gendingan kan yuk jemaah punyan tigaron kadani uli ditunggu aduh misi kurang gitu nah langsung on nih
Oh, mau benain tuh misi orang ngomong bin. Nyana Ya, tinggal dipelih potong tiang gitu Ya. maksudnya. Udah, Udah bisa, misi udah, ngomong. Serius nih langsung gitu. Udah. Nah, bo coba. Ring batan kayu ini Boleh bosan. dini bu cuma tiang tuh nih kan sing luang penegas tiang tuh nih dini. Karena pak kita tuh kodo kan tiang kan sing luang penegasin. Ulin hijau dulu, uli dini nih cuma. Itu mata. Sing. Sing.